पक्ष ह्या पंचायत इलेक्शना कडेन कसो पळयता? कारण तुम्ही जर फाल्यां म्हणटात की तुमकां एक्चुअली कार्यकर्ते आयडेंटिफाय करून तातूंतल्यान जर ब्लॉक बांदपाक जाय, द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी to go at the grassroots is panchayat election. How seriously party wants to contest panchayat elections? See, generally panchayat and municipality are not formed, I mean not fought on party lines, but we had our discussion आणि जे कोण आमचे 11 MLA आणि जे mere marginan जे पडल्या, so it is up to them. We have given the call to them ki they will take care of their panchayat election, because see, hardly we are in mid of April and panchayat elections maybe first week of Junan jatle, so we really don't have that much time, you know, to build organization in other parts of Goa. But yes, 2024 Lok Sabha election is the main target, and तशेंच मागीर 2027. So panchayat election on party lines, if you ask me, we will not be fighting elections on party lines, but yes, of course आमचे जे कोण MLA आयले आनी बाकीचे जागे थंय we have left it to them. दोन गजाली तुमकां चॅलेंज दिसता सध्या. एक, ज्या बेल्टा भितर तुमी जर सांगलें की काँग्रेसीचें अस्तित्वाच कमी आसा, थंय तें अस्तित्व तयार करप. दुसरें, ज्या जाग्यार तुमचें अस्तित्व आसा, सालसेती सारको भाग जावं, इवन तिसवाडी सारको भाग जावं, जंय तुमचें अस्तित्व आसा पण तुमी आज कमी पडल्यात लोकांचो विश्वास जिखपा खातीर. हाव आर यू लुकिंग एट बोथ दीस सेगमेंट्स? बिकॉज बोथ दीस सेगमेंट्स स्ट्रॅटेजिकली यू नीड टू ट्रीट डिफरंटली, रायट? जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसात, आय मीन वी आउट ऑफ 26 वी हॅव अबाउट 11 MLA हू आर इलेक्टेड, आणि तुमकां सांगलें 4-5 जाग्याचेर वी हॅव लॉस्ट बाय आय मीन व्हेरी मार्जिनल वोट्स. सो आमी वी हॅव डिसायडेड दॅट दे वील अडॉप्ट मे बी प्रॉब्ली 1 or 2 constituencies सराउंडिंग देम, so that you know as a MLA and as a candidate who has lost, I mean they will give their full time in their constituency also, आणि जे कोण सायडीचे तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते. बट इट इज गोइंग टू बी अ पॅरलल थिंग, म्हणल्यार स्ट्रेंथनिंग जे आमचे एक्झिस्टींग जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो, आणि जे आमी खंय वीक आसा, बिल्डिंग केडर व्हेरी स्ट्रॉंगली देर. सो दॅट्स गोइंग टू बी द